Ngetaka ngine nditomba kwithira tukiotanaira kenda nkumenyethia ndeto mwanya bara chithiriti chikaraga kinya kire mantu yegie siasa na kinya mantu yegie kithurano oreitiere ntuku 33 akine ndi withira wena urituthira tukiona akanya kakuringa kura na uchala mutara turinge ndethira kya mutungirie kuma kirite mwanya na bube karikane ndi kinya ripoti chondo ndori chithiriti kiumaira na kona ni ochindani kirite mwanya ontukura bwithirite kinya buka kia siasa igana anga maingi ikindeto chetu Weru ari ndi mbere ya mwara tukuthuranirite kindeto ii Minister w'Urimi Peter Munyokuromba karibatiania ntuku yele akethira itumira kiora akethira kiwata mbaru otweka mutongeria wa kaunti ya Meru. Ngabana akira ito kwera munya atike kuringa siasa cha kimera kemayani ni onto naremi kuingia wira nebo bonus. Munini waro kurira gitekio ngabana kaunti ya Thaa rukunja kuganjoke na murombete atweka munini okiende area. Na tukeda tukurutera nende kechunchike biele kerono mwanyanta ngurutano ya Buduguchi West. Munene yato madhidi ya Weru ari ni Maureen komena ngiato PHINEAS IMAANA tudero tukiwata naira mwanka mudiano hotiketiro kiula wanende ntuko kinyeka lono Nteto chero Ithatu ikamberia echo chiongwa Minister w'Urimi Peter Gatira munyano oritia karibatiania nende bedre bamnenkaira ntuko yele ake mbere yakiotumera iria murweri ogitekio ngabana wa Meru rakithira kiwata mbaru kire kithurano kinene kira kitieria ntuku 33 aki ya mwana bone ndi na bunjure ire dirite gitonekera munya batongeretwe n'impuru wa bori na gakimbo ibawete boba wa tambaru muri kiombe ogitekio ngabana kabira mwangaza mandigeto Nteto mukiri mitheka katwambiria Nteto ii Akiaria muchamanio ya kunenkanira taito cia miunda ntere tia urotigania westi waziri munya na chukumi baraba ukarimo chamanio yokuwa no wengwa kwa tambaru etene kyo gavana bo kaunti Meru na machokio yawe urinda urekandie national kenda bukaraia mantu nambi na thirikari nene na igwe tu wekwaria na munene President Uhuru Kenyatta ndarekere ku resign bya kuromba kya governor. Nontu kumenya na ayo rubukendo utezo kuma nao. Kana utukwenda utezo kuma yuru. So wonye hukariria manto na ara yuru. Uko njuru. Bange na over tembi area ya county. Nende kuna barabara wambi butedura kwe. Uyingo bukaringa Rubini. Woni ndo asimio. Woni ndo asimio. Kamu kwenda kuona ngenye kutu na mambo ani akapotea na bubu karinga. Poteki mabungo bone. Ile lewa ba ikubone nombe kyo bodi tranguwe. Sawa sawa? Nani mkate hiyo kauli kwa nini mnataka kusikia kwangu? Uwa motive mwe kwa karibu na wampuru bakari yako nda kubwa Oni kwenda sheria kiasi mio kwenda kudhukia. Atorekanire au bango pingo bukaburu akaite yangu. Okaite na kawo mwa baraba kurombete kyo bunge bwa mwekuru kaunti ne akimboi nayo kiti kanya kaochokeria mulo amerio kia makiazi mio kaunti Meru wakili Mugambi Manyara kumania na meamboe. Urinde the rules are crafted. Nairobi either comply kanete. Utuomba kukethera gakia ati supporti resolutions guiding principles chia asimio then mtu ati asimio it's as simple as that mtu mtomba kweja na rules chiawe kinya ni bound by those rules kinya kiama kiamba bound by those rules na pia mabiondi bound by those rules kaki is not special rukuro azimio irokoneka weta na mbele kwa ara makaunti Meru nende nyumega kio tangasa Weru ne watambaruka wera mwangase etene kio gavana urao kirombae mtu kiombe Nambiaru arekuwa ndina kimboi nga support gavana urao kwenda
Ithatu mapenza ingavana urando aminwe. Mekawera wangafa. Kawera mwangaza nuenga bana uraete pekoritera mero ngoe. Wana yangu baba kwa mangia marinda ya basi nao. Baibura ilipecha ila kaiete kere kaute. Bale ni tote kwenda kaute ya mero. Korienda akubara hapa kamenyera itopia mero. Isa kama ndumetu. Kugamba kura tariki kenda. Wali wanana. Wali alina njala. Asanteni sana na bonkara kieke ngangi manto security ya kwa area tarene. Manto na yeye kurura kwa thoko emiranthe urwe Somali waziri munya akiaria Nteretia maua awete mitaratara no itete na mbere kuthia twakenderuoka. Tulikuwa tufungue miraa kwa mkutano ile iliisha ya jana, lakini president wa kule president Onamo Adishu hawa to imantu atira umbere kuia kwa tutathiririe ngwira, lakini no weteri nene iba kwarania noe na kama ngora ntukwirake ne yite yero atira umbekere no tunarare omena taki president wa Somalia aitu ayetaki na ataumbere kuthire muchamani wao ayetaki ya muchamani wao rareo Kenya. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika. Minister wa Urimi Peter Munya natumirete ndionge kia kwa na maratathi ya miunda ndene akaunti ya Meru ya kiwanja kia kumeneri munini wa Rais William Ruto akiwa ati kwa giteo Rais Weru. Munene boyete agichokiria Ruto uri amwirete ati na kwithira kigonga muno kaitene okau na wakaribatia nene baugete bo bari watambaru munini wa Rais kiri kidurano kiyete kiri muchemanio ura Munya wikite Nteretia Oroma kirigia katumenyedie Nteto. Waziri wa Urimi Peter Munya auminyuma ni atongera bangi kathumba barane ya gwatimbaru murengo jwa Azimio la Umoja ni bagitete ndionga ya Ontere mwanya kaunti ya Meru bamberete na kirwe gisioneke bore Uru Stadium ndene atigania na nyume na mawa gisioneke Gembe South mutaratara ne joko nyana taito ndinsi semiunda na ara kari nkorokia ngirie kana 60 bayigwatirete taito ichi. Mheshimiwa Peter Munya nukolika toriongete bore sana inyare twarugura bwao ya Ntumburi nanda kwira twina thina nene ya taito mono ndene rwirwa rera naragutwire kwina thina na narwa ikumba gukinyanira tuthingire ni thirikari yetu mpetu beri bwega tiando ne rware na mukuru wa kwarie former councillor awa taito ndindi anjiro mizo 1960 ai mwana mwangaru atamiona amicheta kinyanta atamiona ejitera kibaki atamiona Tasama kama Embu yote ni title 9,000 9,000 peke yake. Kiona Makueni 26,000. Kiona Machakos 82,000. Kwa hiyo Meru ndio iko number 1 na 106,000 titles. Mara moja imefikia mwananchi. Sasa mwananchi atakuwa na uwezo wa kutumia hiyo title kama ni unataka pengine kupata kaloni unaitumia, unapata kaloni yako, naenda biashara zako unalipa. Nekire ndionga iji na RCS Munya yokete kanya kanene kuthombia DP William Ruto na kumuria Rais Uhuru Kenyatta gitio na ara orete akari bakamuringira kura John Ruto atiboja mutongeria meario ira nayo ejete ntuko inkai nyuma ya DP Ruto na kaboro yao kurionga Meru na kwarukira Peter Munya nene kuona munene wa thirikari akirwama muchemanio ni ake arairia antu abera nenda kuringa president kundi burai webwe yani aye tantu state nyumbera la raya kithirikari Karen bia kure biwa kure kuibia thirikari antu ubongo bakamatibete bila bakare wabyo baana byo ni ntobia thirikari aye Karen nyumba ya kithirikari akawabure nda kuringa president kundi na hivyo ombera mukarigira muntu ukura che president kweli ya president ya Kenya
Mendri ibu kwa mwenda kwa karia. Boketha butamuichi butamenyeru. Keri antese mawa munya na iteterete na gwite kwa maguri jainto na kuwa gote no akuritana na Nteto yende ne siasa bako mwaka ntaka kiuga into kabitete kunde jande gorone Witi ya kodhia kurea. No tute mtu wake witeti. Hali ya gharama ya maisha imepanda. Hiyo ni kweli. Na watu wako na shinda. Kwineto mitumenye inde onde kariu dunia yote. Kinya Amerika. Oita kwa internet za hiyo kuona. Na antu ba inachiba kuona. Kwina president wa Amerika wengo akira antu bo bitumete into kietatea bitia president wa Amerika. Kwa hiyo baraba kodilo kana aba ibwira ni Uhuru Kenyatta. Kaba kwenda Burongo era. Sio president Uhuru Kenyatta amefanya hiyo. Ni dunia iko namna hiyo. Hawezi kuwa yeye ndiye rotere rurungi kienine kia urusti ndia mdene atigania mataro jamuyane jonekene kuringa iga na boni nyume bomwe bakari gusumire muthenya barigisi na kuga bo bakaringira William Ruto kura ende rutero Azimio ni urongo. Tiro iko kwa internet, ukienda utaisoma. Iko huko. Sasa tomba kuringira mtu ukuwa. Tomba muringira. Mtu ukuwa yo. Aye. Oh, wa muringira. Kunu emu kwenda kuringira. Nkiripotera Weru TV kuma taunini ya Keru gĩcigo-inĩ kĩa Bũrĩ mbĩta mawĩra kĩrigia. Gavana wa kaunti ya Meru Kiraito Murungina tirimanite na tungeria kathumba bagi siasa ntere cha Kinoro igoju West. Kiraito nende na rete manto ya bonus mayani repita munye thirite kaira arimi wira nete kare wana chiringi ya narimwe na nonto butingi tena nende nethirite murombare ke kuringa siasa na kimera kenende na reke kudira kira arimi urongo mutugi kare katumenyethie ndetwe kinya. Akiaria ntere cia Kinoro gavana wa Meru Kiraito Murungina mbutu yawe kagitene karia gutime na atongeria Baigoji West muthejo narua kwiringira ndebe kirikurira giti kiu kwa gipindi kebiri. Kiraito aendelee asiendelee. Nethirite akiariria kimera kia majani kiria nikio bengi barimi bako barimaga akiuga nekiri mangenyo maingi ati na kurwa na mawatho ja Meru ja kimera kiu jara minister urimi Peter Munya na mubunge wa South Imenti Kathuri Murungi bathiurunkire gicigo mbunge kiu bakijarairia bakiugaga nijo jakareta mbeca mibukoni arimi bakiuga kimera kiu gikariwa na ciringi nkuru kigana rimwe na ntuku ciarua mono nyuma ya bonus kurekerwa ciethira chitego kinyambe chira bae iwirane Nteto ira Kiraito ithukirite akiuga nandi ni bareterere bari wega na riu mwankira bano gaigwetera batirwa ni riua riri kuthwa Wankire mbono chitite ndiko kionyo ndero ikea chiringi gana omweri ni mujumbe okuga u ndo anti mukararie ndi nero ciejari ijani kongera ya kinyega na rimwe kinyani kagitate nyani kongera nontu kutino ndaigua mbeca iriku ejayu nandi tuwetera nandi itera kinyega na riku. Kiraito nandi akiuria kimera kia majani gitibati gutonyithwa kana kuringa siasa na akiuria arimi bau ba majani bakathingatana na mwankijo maragara kugeanagia na mwankijo ai yarumuri na mwankio maragara tufanye kazi kwa utaratibu nantu bere bangi uma nandi bakiringira Kiraito Murungi ndebe nandi batu tukiringa siasa tukarobagereta kwa comparative politics ikenda alto bakigwata kamene na Remero bakiuga Kiraito Murungi gutengo giaritete turie miaka itano ya Munya na mwenzangu etagwa Kambutho ingo gere kwerutetwe Igozi West mujumbe au no weta akiuga Kiraito ageteatea gutengo giaritete wa compare ngogecia Kiraito Murungi na cia Kathuri Murungi wa compare banali tukana kuitareta social development. We want to touch the lives of the men, the women and the youth of Meru. Are we together?
na ndantu betu iu ni asantira nkwenda kubutigira ntuwa kunkamata siasa na gitarine muno ni muciamano juraro irigite kyo bunge Southimenti bakabanire kenine kiu ario muthuri mwegoro ni muruiri kiumbe Daktari Shadrack Muitura ni muruiri wa kiama kia Jubilee na Gideon Kimathi ni wa kiama kia Bas na ndenkuya ukimukura cyakwa cyonde cyego jina ile kwinyinge muno haleluya ibugwete kiyo kwambe ya narua nkojo la goko ya njoke muthuri mwe bwije na ntetera manto ni aja na kumenya nuwe siana na kaburetera wanto ndai namba 2 bombi tizi ya uou namba 1 karokere na taitere toga bolango ni vamu ntareki kenda akairere aya wake vane kona molago babu wengi ndio Kimathi ya MP wa Southimenti nunto akana inkuboromba kura chienu na winyi yapo nene sana waigua Gideon ya MP ya baba keja kuromba ngugi na mwana tikaba mpeni mwana tikaba mwana ayo ngugi no mwana atumenyerere na indabo itanira ndabo irakairo ekweria bo kamithathia na inkwana ibo mithathia na arua nikendega iteria boega kuma ungi ndio Kimathi aringiro kura baba no karajia nani mpewe mareto chiare madha na muthia burukire gite kia mubunge wa Ekuru baringira Felicity Nkirote Biriri Ndebe na boyo kekira taskia mbunge wa Ekuru yetwa ria kuirera mbere ini kwambiriria au tariki 10 to batu kega to mbere mwathani embere to batu to atuika number 1 na kura cienu Iteto ethia number 1 kenda to kia kia mbunge wa Ekuru tweta kuburitira ngugi ndebwera promise yakwa ni ati mbeca cietu cia ngafu tugatumira bwega na nkaraniria na babwe kenda twetikaniria bura twachitumira bwega Makinoro Goji West gicigo mbunge kia Southimenti nkiripotera Nteto cia Weru kwa rietwa ni Mutugi Kare na nyuma ya kambuni ya undhunuria mizani kurukiria mpumichio ntuko yeoro na kona ni aseneta mithekale ntoria tongeretie na ngabana kireito murungiari namba Ithatu nende miario yake nithirite ikirira kwa ringi na ara nende ithirite kioneka kinya kuriana nene atungiria bamwe mwerekeri wa mibango ya kiama kia Azimio 1 Kenya Ruterwa Meru wakili Mugambi Manyara na uwete ati nibethirite baitumaira milioni 1.6 ko bwethio ntuiria bobongwa Provo kwitha bukiona kianende kireito ari iguru ya ubangi wale wanajulikana kampuni kubwa itiere ntuko 33 mbere ya kithurano kia mweri wenana pumicho ntuiria ni kumira kire kampuni mwanya chiondondoria and the data reporting officer pumia mwana bu ni kwamukirwa na njira mwanya ni ya siasa muno bara bakwithira bakiro yereite kithurano neki bamwe bakioneka wetikania nacio na bubangi bakiriana nacio. Who pays the piper cause the tune. Kuringana na wakiri Mugambi Manyara uraniwe mwerekerio mibango ya kiama kia Azimio Meru ni ati mpumi etena omakiu ati nikaikwendera rutere rumwe rwa gisiasa demonstration ya mantu ya mea ya itakuja nontu awandie eyete eitene yari merina before the general election iko in serious display public confidence nontu wa urato ritete ngugi uria no uriaga mizani mbere matwambirie au na uwe nonete result ya mizani nyingi muno they have been very consistent mithika no number 1 na inge hiumaga they have been very consistent mithika no number 3 kuringana na mpumi cha kampuni ya mizani reira rukiritwe Jumaine ni ati seneta mithika lentori no tongeretie kirigi chunche kia 36 kiriana kawira mwangaza edira kiwa taira 29 kiriana na wenga bana kiraitu murungi edira kiwa taira 29 Pumi Mugambi Manyara uranowe mwandiki munene wa kiama kia basa ari atiwetekania nacio ni ontu kinyabo ni bethirite bakibutha kia mpumi ciao na ngabana kiraito nwe withirite ahitongera kia utwe iturithagia
our own independent, credible opinion polls. Actually, every 2 weeks to spend 1.8 million. Kuthithia na tutiririsaga na purpose ya kuthithia ikenda tumenya ura twa approach siasa ina tuli iguru ina tuli nthi imbi tumetetwa twindi tumba kuthithia atakenda tugitatea to correct at any rate combined popularity ya Kawira Mwangaza na mithikari nturi itikinyanya ya Kiraito. That's one indeed. Kiraito ari na 53%. No kuigwa baba combined yao yari 46%. Munini wa rais urano mutungeria wa kiama kia UDA William Ruto amuna kuoneka we munini wa Kier Rigathi Gachagua kuringana na mpumiti ya IRS muthenyo Ruari mpumiti ya kampuni ya Infotrack ironania Dr. William Ruto na Gachagua banyuma mutungeria wa Azimio Raila Odinga na munini wa Kiama Karua na 19 Raila ene chunche kia 49 kiriyana. Hebu nione kura ya hasla, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Akiari muthenyo Goro kaunti ni Isiolo Ruto na reanite na mpumi na kuga ile tumeka kumutharia akiwa ati aregani baki ibare mibunge njira ya bomba kwithira bai mutharanio. Tumewashinda na manifesto ati wa sasa wamebaki na mambo mawili peke yake. Wamebaki na opinion polls, fake opinion polls. Wanasema sijui nani yako na kura ngapi, nani yako na kura ngapi, nani yako na percentage ngapi. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Isiolo, opinion poll itapiga kura ama nyinyi ndio mtapiga kura? Si nyinyi ndio mtapiga kura? Tariki 9 mweri wa nana irani ntuko 33 kuma Ruari akenya mona bu nibo bakarita mpumi nja irabakethira bagita ndebene no chala mutongeria urabakwenda. Gumiro no tukuthira tukiona akanya kakunoka. Mugeni antu betu bamiru oni beta waisaka kinoti ontomarete nyari yetu mukuru kia manore yakwa JR no lietwa yakwa iyo ni kubromba na kwinyi ya goku nene giti ya senator wa Meru mwake na Jojo Angirijiri 22 nikenda tumba kugarura njirerea tugwitirwa ni ongugi the independent candidate ndungide muntu kiumbe rwano rwakwa ifoman babu etie ni water pans kana dam mini dams nikenda tumba kurima kana tuongera urimi nonto Amiru teathao boetie coolers na boilers nikenda tumba kwithirwa tuke kunda yana beto sukuru iria tuiba utwe twingwa bochoka boetie cottage industries kana tu industries tunini tupake makandania tupake nchabe tupake mungao bochoka boetie thoko chekuraja tuita ichwe ndiguru chekuraja nikenda tuona na tukatugika yimera bietu bila tuguketha ndagike mwisho mbeja chiketha chichoka mibukone yetu bila bigatigara thirikari gaka barabara thirikari kathiri gakira ndawa sibitari ende bila baguketha boetie bila bigekira mbeja mibukone yenu bithiro ibabo kathirwa tariki 9 mweri jwe na wena kinoti ontomarete yari senator waku itakuwa bora zaidi. Eza toko thiri mobatu ja kujonde the shopping aja Sayen supermarket na Arua twena deals cia mwanya na cia kugukenia kagite negaka na ite kuinyiria mukojo waku itwe supermarket ire tongerete Meru na ntura ire yakwe aja Sayen ukona interview quality ya goro na biti na goro jaite na metha cia gutumira nja no bici interview stima interview kuruga ngushe kuma take na ndegoro ingi into mwanya bianja na kuimenyera na kuithongomia bakery ya migate na cakes butchery na binge kathomba twena parking ino karia na enene ya Ntubonde turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Nchere Meru na Nkobo turi mukana jwa Family Bank araniria natwe na Arua kukurukira 0114 697 050 yetu sako ni okugwata ogeni kire M-Banking na arano weke muthithu kukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire mpesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi jama
maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurukira info@yetusako.co.ke kana turingire thimo kurukira 0111 038 000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Mugeni Antobabori constituency na Meru Bonde. Betagwa Kenneth Kiome Maitethia, orokuromba kura cha MP na kiama kia KRP kana Kenya Reform Party. Inko boromba na giteo sana bombe kura chenu tariki 9 mwezi Januari nikena pomba gutuika ndomba yenu ara mbunge roka bwitira ngugi na kuburetera utongeria bubwero. Ndina kioneki gikinene sana gegukiria ayuthi betu akoro ekoro enyanto barabonde bena mawathe ndene ya Bori constituency. Pomba kura chenu komba kwethira kinyiria mantuja kithomo kuchira ayuthi betu ngugi gukiria urimi kuthithia barabara chieto kuburetera roje o amona kugwatanira na thirikari ya county government nikenda tuhakikisha sibitari chieto china Thaa. Kura yaku ya MP Bori tariki 9 ni tuike ya Kenneth Kiome Maitethia. Kimiru kiuga moro tuzuti mubango ikwiriria nawe muibangi akamenya rujo rukagira kiria kiru kwenda imwerekera mithika lenturi uri kwenda giti kia gavana Meru ena mubango nago Mumeru ukimwe murungu kira burando bagoya baturingira ndeme na iba utonia wenda iba kwenda utonengera tekenya gavana wa Meru kabo kuato rumika na toro iba toro yetu ingwanto beto kwa kariete neke kwa kurenda bona tukwe kimya ezi antariki 10 mwezi Jojo mithika lentori na kiama ya Meru kwanza. Tuangalia tuko na nguvu na tuko na nia ya kuhudumia nyinyi. Tuko tayari kutuunga mkono watu wetu. Tuko tayari kurungama na watu wetu. Bakethura bena mambo ya kuruguria manifesto yewe kendago Mumeru akwa na agutariria mubango jwawe kiregwe kwa muthura jangava na okutariki 9 mwezi twetete. Nauliza nini kwa unyenyekevu? Mimi naomba kura ya huyu mungwana anaitwa Mithika Linturi. Naomba kura ya Linturi jameni. Mnakubali tuungane, tumkabilishe huyu jamaa ile nyumbani. Tafadhali mtanipatia huyu jamaa awe gavana wetu wa Meru watatu. Hebu nione kura ya Mithika Linturi. Mambo retaja jaga kujira emoko kwambira thejire chotuku aja kire Weru TV. Mumeru tuina mubango nawe thura Mithika Linturi akinyukia Meru ikinyari urenge. Haya kegeyende! 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 Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gist mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gist miaka 10 na ningucokeria ntubego Gist nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gist tariki 9 mwezi Januari umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka ego Gist kende rwele ndura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego Gist mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki 9 mwezi Januari Umeru kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote.
urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongire Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngavana uri okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twi na ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao. Turado ata seroli lava nanti na ata nanti yo karamba nanti yo wa kundu kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonya subuengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yo gatukiria gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua Kiraitu Murungi Meru. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis mirimo ya marungo gwito ni ndamu murimo ja sukari infection cha kiu ironda bya kiu guchumburo ikirongorera H pylori UTI infection cha bacteria kirinjira cheo chiari hormonal imbalance kuremo ni kugia mwana mithemba mwanya ya allergy mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba twina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime, and no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote.
Na tuchokana na thimunini o Professor Erastus Joka Orogo chogete ongabana daraka ni dina kyama kya Jubilee na Dr. Geoffrey Musero konja nagwete nedirete ne ndia kire airomba rangabana njoki omutikiri munini o kenonto atende omba kuritandia ngwe nawe kumania na yakudira ndia tino chorebu boya na munini o kye engineer nyamuka gwema nawe rende urawaringabana wadaraka ni dimbaira gwa mwana murwiri gete kya bunge marani bameneti otungeri mu mudhomi njoki kaitene okau getonga bongo nwedira ndia kirita mukana kire kare kimbioki atekeri kuyakura Martin Mugambi na Nteto hii kireme chemaniere kurudwa atongoria bakirombera kura ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ara kireme chemanio ya Jubilee Geoffrey Rukunjora no munini wa Professor Erastus Njoka ithurite kira kiagiririe atuika munini wa gavana Muthomi Njuki igoro konja ndakonje chonde ndakwera ndakonjira chonde nakuinaina ora tujinaro na kuinaina wananiona njerete Njoka munini wake lakini nkona bwana aranyamaririe muntu ngara adocheche Tharaka ndarega ndamwira ng'ong'o niyo ndirutawera na muntu akonyamaria babangi akiaria mbari chiegamba ng'ombe Rukunja thiete na mbere kuga bura bakaruta wira na gutariria agikathaga bura arutaga wira mbere ya thungira kiri chiacha ari mwarimu wana baba pamwe nkona yuthie nene muno na ara politiki nikira nene ruterwa Meru wana ndo Meru baregete na nigo atienda mbumano karete de principal na umeange 14 lakini ndabere gitare okinya tanchoke wetu Tharaka Nithi wakangwatana na muruta wera ta Professor Njoka torutera antorato we utongoria wakwa wa mweri ungi nundure ningumeane mukundura ngekira rami kuma na pale kibugwa nkinya isiara mbare chia matinia wandia mithero kirege chigombunge kya Mara Mochia chagitonga kaburu bongo agwatanite na atongoria bangi Kathumba akirombaga kura cia mubunge kirige chigombunge giki na kuga mubunge Kareke Mbioki atikageria kumuchorera kang'wega kumuia kura kiri kithurano gia tariki 9 mweri 8 mwanka uyu na ndenda kugwira atiri me antu baingi bariwanga ngai wa kura nonga mtu ankomomba kuyejia bongo nonga mtu ai onawe tukamwira magale Mbongo no mutaalamu wa mitandao. Kurema ndo beto? Yes. Une wera ndathomere na ni untethagia thirikari na. Kogu mauntuma gutuma kura na mitandao mimi ndio expert. Yes. Leo bijaba kenyirina na ubakiwa mitandao kwenda vifaranga. Mbongo no hiyo wira kwa hiyo takawira. Yes. Tuko pamoja? Yes. Kwa wote ndo kaje yao? Yeah. Kintu kirebo kwenda yoko ne bakale kwa Mbioki na ndo bao ni okeri okera Weru todule ni Ruto na bomo dule mu bungu wa UDA anga MC wa UDA shaitani ashindo yes wote mto mrata wa Ruto ndiri ndei no aga kanidi kolokia mbongo yes kuna moto wetu yes kwa kale kwa mbikira ndio kusiga kutini kao kiathoni wa gikuno ngavana wa tene wa kaunti ya Tharaka Nithi Twesa Mbaira gwa haraithukira ngavana Muthomi Njuki bagwatanite na atongoria bangi bara bagwikia thoni giki leo tumwira kale kwa Mbioki Toma Muthomi Njuki Gataya Kabau ninga okera mbere ya tariki 9 Kinera mugondani wa kwa banyero kuga njoke ndamwesiriria kiripotera Weru TV kuma gichigombunge kya Mara mbetagwa Martin Mugambi nangina kuna ate wandi abuthugu chiwes ne moya wandi cha central menti iranendi chiekene muno nori mibomo yani onde kaitene kairwa miri ne Patrick Muthuri orogo chwa ukariete kyawe ari murwiri kyombe rakithiranendi akindana na rombe bangi nkulukia 10 barabonde bonne ithirwa muchuna eteke mwanike to Nteto Maureen Kenya adilunkanetie na wandi ya karandi na bomo barombe tige kuduja kiroto kyo na kinege chunji kebiele kerono romwanya
Ntangurutano ĩrĩa yumerete kwa mĩaka 12 ndene ya ward ya Bothogochi West nĩ kĩeni gĩa Gĩthongo. Gĩkĩ nĩ kĩeni kĩrĩa kĩambĩrĩtwe kuma wathanine bwa thirikari nthiru MCA arĩ Daniel Kiogora ĩgitene rĩu na mwankĩra tũrĩ gĩtathirĩkĩrua. Stadium weje twambĩrĩte kwa mĩaka oninde MCA rĩrĩa Munyarĩ governor no wejera gwĩkĩra foundation stone nayo twambĩrĩtie 2017 kwa tutombere omerekia tukweja 2017 ndathurwo kwa MCA but mzuri ndathurirwo ndi Minister of Sports ndireja ndirajukia stadium kaire ndirambirio miaka na turenderea nayo ibuije itwakinyira antu amwe ndirauma ofisine na ara ndaumirire ofisine project yezi tenderea kaire tunandukeja kwithira waste na ndija gutewa aja market jo kategera ara nio waste eja gutewa and no ikare for a very long time before eja go collect keni kiaere na ndeti stadium yaere un dustbin nonto inyoga tega ukomba kuthiurukia kamera thai no wone keni getu thai imwankijwa kitwe keni kiajukire stadium kia antu kwa kairia mate. MC Patrick Muthuri ni agutariria uria kugete itana mbere na methone jawe buria kwari. Tondu mbeche cia kuthia keni giki 13.8 million. One day kwirio statement yejere assembly. That statement yaandiki Githongo is 100% complete. So as MCA, as a representative wanto ndendekira ikiandikawa ni 100% complete. Na narambume de edide dinya igalemwe lewe ikayalika igatuka mwake gegri raini embere na mwange ode igaleo. So that's a moment ne kwiro ne 100% complete. So ntendekira but inda yukiri atuera bwirete ko yukia ndiroria bioria na finally gwatuekeri mistake yereo that report kwara mistake yera. So totekirie yera. But up to now ingereti with a statement through the assembly what is happening ire Githongo eka complete na the final round erwe at that contract in a cancel they are doing another contract ongero kejo complete kieni Gento kenge keringithitie akariba ward yeje ni barabara kwirondera kagoma barabara ni thuki ndeitirie kinyanjire ngeka ugwa barabara thuki geto kwa hivyo inkwenda kurungamana na inya na barabara chietu kumenya chie sasa wakende intobie tubyumba kuma miundene bwega rimwe ngari echudurani iri cia oti ciandiri na inyandiri ya kombora ngari cia kudurani eria ukona stiro murimi no rungamirite kuthithia barabara egi no ntwiria riri yawe rikagitwa muthia ne akirewa nikenda factory area ya Miru Central ithira ni kumba kuona mbeca cia kuja kuthithia barabara eu kenderia riu rigitate now to make the matter worse majani no rani jara itherua reforms na ibanda bila bingi biendene no to majani najo ibanda ibiekero karibu na mukulima kenda atiga kumaira kureo atwe majani atwe mwanka ta 10 kenda ona gwikia na mpwe ara kibanda kiri ko ibanda bibegerete kuikwa kwi lakini otaka barabara yu nara ibanda bire uritaka kona majani ne director ba igitaronde bebera mbeca ciao ni kugitwa kenda ithije barabara ici kiuri kinandi ona ndito na devolution system of government ire ko receive mbeca kuma national government to a tune of 79 billion every year murimi na bati kuthwa kithia barabara ingogia murimi kuthithia njira kaingogia thirikari na woni ki department ya barabara ote barabara kinyemwe ya Bothogochi West nteikia proposal ne kenda yomba kuthithwa lakini tutombeta kuthithia cionthe kulingana na uria thirikari yomba kwarukiti mbeca barabara ire muthuri athondekete ni amwe na Bwinjero Coffee Factory Mwanka Kaguma Tea Buying Center Marathi Mwanka Nduruma Burunge Mwanka Kamwonyone Githongo Mwanka Kenjo Githigachio Mwanka Kenjo MCK Karumanthe Kionyo Kianthombe Mwanka Rinje Kathiranga Kiruanje Ruberi Mwanka Murinya amona ndagacha ire muthuri akete ni Marathi Kamwonyone Mbuthune na Mwanika aroiri bamwe bagete giki bakiuga bakagirithia cibitari ndeni ya ward yeje
tukategera ya hospitali yetu Kithongo imatha hospital ya hospitali ingi, lakini hospitali itendawa, hospitali ite daktari, hospitali ite na equipment chia kuche hospitali ne imweka ithoki na itirona muntu okuthithia na ndija woni ngategera hospitali kuona ndawa especially nya dispensary ira twina chondegeretie kuthiuruka buthuguchi ndethira dispensary chiagire ndawa nandi wita kiukandikirwo geta kugura ndawa na titwinde tukumba ngugiwe kugura ndawa. Kwa hivyo family ira nyingi ya mwananchi wa kawaida ule onthiguru na kwinyirika muno itwonete abothuguchi cietijaniriitwe na inya sana kiri mantu jegie health inya cibitari yetu Kithongo tukumearirie gita nuntu bakuja kuthura kinya riria batere gukaukirwa iuma level 4 itaite level 5 yomba gushugurikirwo ni national government itwonete kayuragia choka level 3A na inya machines cietu cia kamatwa Kenjo dispensary kana health center ndethirete complete indagererie kurobe na kuwikia proposal ke department na twaewa mbecha twa complete ya complete na yekirwa ndawa na arua Kenjo health center antu bakunyura ndawa tontu mbere bauma bageta kuraja Githongo kana bakena makariene. Muthuri Nkorokini arugoritie dispensary ya Bwinjero na kinya gwaka maternity ya Githongo. Rojo negechunche kia Ithatu kia riboti eje ya mwanya. Agurbanki amaye mai tongirete ne mukarigete wao nendela we madioni baminiti Rais Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto ne ontopondo boba gesiasa na akenya nende batikwenda kumenya imbiwe birate ate koende kiraba kwenda kubona ne bayikamata mudaraba yobo bongwa ndogete bo batetikiria Rais uranende kana baketa baketikirana kiana Rais Uhuru kidrowa ne muingiara kinya bedire bakura kia kamite menkana idrona IBC wetivya na mbere kidrono nanjira ira yagirite Muthijwa narua akuruba ngwatano egema batongirete mukarigiti wao Wera Matthew ibombite gutirimana na kwitho bagita uge bwao kumana ni throno bijite bwambere bole mutongeri wa Kenya Uhuru Kenyatta amana munini wa William Ruto batike gucambania kiri mwingi na kinya kureta muthuro turuga atiri rira twathuraga Uhuru nwachoroka mutethereria Tete twetera guchwa uroka mutethereria we wathurira uroka mutethereria twira unwe kwenda tethereria touga kana igwe bwa muthurire bwe uramenya kurure aja wijerira athuraga mutethio we na ndi mantu yanjeo bala bagaturetera batwe twe tujira tongeria betu bala ture bali Uhuru na Ruto Arina bakumere yau yake bagaturetera thina yao mwankijwa ibote obonko ura bajwegerere batwebere nyomba yetu Thaa ciathira tuthure bangi amna bubu bodi rwangirwa miankana ithurano rutigire kagita gaka irokuringithia kura gutena ndoa kana kwendero nyarutero kana ruriku IMBC nio bukaia bukathura kinyoriku tale ni na njere njaga ukaleta kisugusungu geto kila hantu baidana kio tutelewe njire mwe twelewe na muntu wonda atakako na Weru ibubo eutokuga twile utokuromba murungu ate na bakomba IMBC ni njaga mono ina ntuba bome na ntuba na ability na byo ntuba na byo bakomba na nandibo ngorto jwao ni gutigira oronde Kenya kathura cha mutongire mugongo bakethwa bakimugwata mbaru antu bakathura bangi na twakala kuthura itothure muntu ura wi sawa sawa kuma nthiguru mwanke guruguru itubaije na ndi ura ukathurwa nwe tukogwa nwe mutongeria wetu ura nte akathura na nwe Kenya yakwa nwe tukogwa nwe wetu ura ukagura nte nwe baba ura ukagura nte nwe baba otinongi
na no tugetekeria na mantu jegi Uhuru Kenyatta kwithwa kigwata mbaru omo bara bakurwa giteke urais baugite bo batimuria nontu giki ni kioto kiawe gikuthura mtu uria kwenda inda Kenya bongwa ni bakethwa bakithurira na gwe no kumenya uria kwenda atira kwe lazima uthure uria kugira ende ketha kuga ni wa kwenda na waketha tuwitekane no tekale ina thineri ko kwenda kinya kwera matu yanje we jonthe apana mbese cio ile cio mondo jwawe te ciaku gitanda kiawe kira mama ira te giaku na ndina tabukono mwende ndo mama kinya tande ne gikino tino mama ikariu ali president ene right yewe kagite ka bakiria thirikari itikirene kumenyera antu baba ingi baraba kuonekana barumiri ni mpara liu ali te uju antu bai na mpara muno wetu bamwe bai na mpara ekungana itokoria thirikari itegere netetherie ura kumbigika nikende bia kuria biriga kwita no kuribo nene na mantu yetu yabuja itu Murungu atethia ngai nio eje ende thirikari nigwirite gutethia ura yumbikika tukamenyaga thirikari niriku kinyawete na mbeca ngiripotera Weru TV mbitamuthuri Muriuki arimi vamwe nintere chamara baraba irunguro ngotano ya arimi banini kusto ibedrete nende baika bone minister arimi Peter Munyani onto bakongela maria bonus ya mwaka yo arimi batongretu mukariyete wonde ni account yunende atarakanidi na kiama wakiama kenjege kinyamogete mauri yarane ndi badirete bakemukaira chiringi 57 ni ngontara 20 niyo ya guruburu badirkia bakiona ne arakaiteno kune ndi arimi baba menetie antubaraba kwidira bakimerakia minister oworimi kiama kia arimi ba majani ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi takio kusto ikitheterete minister worimi ndeni ya nthiguru ya Kenya Peter Gatira Omunya bubu nyuma ya mari majero mambonasi cha majani kuma nikyo nitukuona mheshimiwa CS kwira rutite sektani ya majani na tukarigala muno riri tukugwa kinye akierekerwa na jugo na eo kuleta reforms na tukionaga antu bala bongo bakumwataki nibo badire gupinga mauntu reforms ino kotini dairia twingiri tukigwataga 50% ya sales ya majani bole ikwendwa kuringana na Njagi Kinyamura nwe mwandiki wa kiama gikendeni ya kaunti ya Tharaka Nithi aliuga chiringi 57 na mang'otore kibao ni imwe cia mbeca ira mbega mono ciaroriwa kiri arimi kuma kiwanda kia majani kia Weru gigwakwa Weru factory ilikitie turarikirie kurutirwa shilingi 57 na kibunguri na kimbesha yu ni mbesha jia mwisho wa mweri shilingi 21 na mbesha jia bonus inwela umile shilingi 3620 na tosu kuona list ya rate ya factory jonde Kenya twethira Weru ni among top 10 ya marima majani Kinyamo aliuga mogaruku mara maretirwo minister worimi ikiri urimi wa majani no amathiete na mbere gukiria kimera kia majani na nkinya gukiria miturire ya arimi baba majani kogu nitukuona kuringana na reforms ile tuonete ugaruruku ule tuonete urimi wa majani nitukuona murimu wa majani mwankira u nika improvete na tukona kulingana na mari mara malarirwe murimi ndakingeno ni akonania iguru akithirikiria aliuga ende arimi batigarite kuruta wira na nkinya kuongera uruti wa wira kenda gutigira baguciarithia majani bonene na kenda bona matunda nkuruki kumania na urimi bobo iu ni jio mbeca iri nyingi buru janari wa Weru factory kwogu Weru factory gintu kereke kwendekana ne bidii tongere majani kuolete tolode nande nama mbesha majani mulimi no wale na shilingi egana ange twike kanda kingeno ne tukuona magikinye shilingi 60 gwitia kwogu gutena nkanja shilingi egana mulimi no wale akinali wa 50% yajio mwisho wa mweri
mwisho wa mwaka akinaliwa 50% kiwingi. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Mateni Mugambi. Thirikari nĩ okulukira ministry ya urimi ni ambĩrĩrĩtie na indi mubango ya kuyana mbeu chiamboka machukurune kenda kwinyĩria itũmi bya ũtũmĩri bwa bya kũrĩa ke mubango yo ochukuru inyakire wandi ikethera nindi kya mbeu yaraba kuwa na chunende ikethera kinyi kiambĩrĩria kwaya nondene kenda ũtetheria mubango yo ambĩrĩria ke machukuru ya primary no kinyila muthia mwaka yo mantu yonthe akethera nende kulikithwa. Umunde tuava Kilimo House, twina 4K clubs members from county representatives from county Ithatu. Na umunde ntuvesaka ciana the 4K clubs members seed packs cia African traditional vegetables nikenda mathimaka vande in their clubs na turauga maundu ma nutrition na malnutrition ni maundu ni deficiency ya ukora tukiria nutritious foods. Na 4K clubs turauga turenda ciana kuiva knowledge ya gukuria irio na nginya na knowledge ya kunginya kuithomithia uguo irio kuragua na uguo irugagwa sana the vegetable bits na nikenda tukiuga mavote kuria. We also talking about the issue of availability. Na nikio tumitura mava mbegu not only mathome but also mavote ukorwa mena makivota ku consume. So far turuga turathondeka centers of excellence nikenda resources iria ivo ni cia kuvundithia sukuru tuge per ward tura target 5 schools in a ward to be centers of excellence. We have 1450 wards. So far tuthondekete to enlisted 1143 schools enlisted them to be centers of excellence. No ni kumira unele tukuda tugekera gatanta kirende tuchieto nkatho na nchune nondo bakwithira watanirite na batwe ende nkarika nende kugwithirite ngikwaya wirane wakalono ona kala oro mwe turiye yonto kwira o timu yomwe ya nango muchienu twadira twetu mwandugene tutumira chukari chumbe otwinto tonduka ende twanite yeyenu ichipiendete nya kuria yena kuroke athone ma bitiora ai kalambe ningu kuinanda njire twiname twena mabathirimo abuo totirima kwe muchi ukuri wau tutaendele kumenya imbi tukuma na tukuma lainine ale tuthiatene na mwiye no mtu ina karatasi kakie weto imurano ne tukumire yauti thina ilainira tukumire ni agwaya na chiewa ukinyilara ke mwiki na mwikithania utecho utheri obi mtu atumiri no biane nkanaira nantukuunda kwira tutaurairwe nkethira nkirongoa acha mania kalawa amuria bwa kinyiro bwana onintumiria kuwa Maureen kome no karimona to madide oro Weru ari na ngia to PHINEAS IMAANA ndiro no tukuboya